minyak kulit. Ngam durin jero inuru bangan julek ke bomde bang juti ko inu mi kwa benyekren matbat mi wan hang dia benyekren bagi coba berdek kata. Kipat ba nong song snong jong ka Mawpat ha ka step up huai tarik naitung arajar arkusan kilayami ipat ba aban Khang la de Myntri Sorkar bat ki officer Sorkar ban Plie ya ka Ophis ba Thymmai jong ka C&Rd block Mawpat. Ipat ba kila Khang Lynti ya Myntri ka tanat C&Rd block u Abu Tahir Mondal ban u MLA u ba AL hek ban rung shapo ka Ophis jong ka C&Rd block. Kalami kesur baka Sorkar ka ban penurlong ya ki jingdawa jong kipat ba kat kum ka soskular bala soy hausnam arajar khanyo ban pentri kam ya ka minimum wages ban siu tulop ya ki nong tre contractual bat ka jingno Shillong hakarukom ai pisa shikishnong ki bahap hapo ka blok Mawpat. Ngilaya soiru ya kesel sekolah. Hak tu kapor dak burung bak piti pesta. Bak piti pesta belum video la ya thok siti. Kini siapa angut padon lang khamat cunga kidi kinong etre hak tak kapor. Tak akan Henry kadau kolong ba hak kabidi bat ka agreement ka bangi la ya soi te hebret. Ni pen pa khamat cungpai bakim ya bat. Jadi tang halor kita kunungrim. Tahanrai sakawiru kacing ya tungkam tungcam kaba kum ke Shillong ngimpat yok pura. Nangta kabalai. Hakabidi bat kanika hakabidi bat kacing Plie ya kanika blok mata kesngai ngi kemau ya katau kabangi ai kecaka da kabak kemian da kabasirhem ngi lale nadong sedong. Hanrai nagam ta kanika kesngai kaba mata kasih ciru la supa kaba supa tanda ka WhatsApp katau nginum la. Ketong nginum la ya kaban peding. Wanda ka kor kelentai ka badigen. Senang babi.
Ngimdon dia, ngimdon kita ini, ngimdon Plie, lawan bilang buat kuat dia kering sepli. Tementangin rumah ke Ophis jayu, long itu, ngimdon dia. Tak kita keberon. Mai beri. Kenduru kamera cung emale ka penpau ila air ka kopi. Te ka banakaling ka cung i rangin sim ya ka cingkit kle ya ka ban penbe. Bangin yo ya ka ban krian ber concern minister cung anai. Bar hadin cung katarung ila yo ya ka ban kenduru bat concern minister ba iti mandal. Dalang ni. Tahendrai. Bilia kapin Shillong bat kapin Cho yang iki nong Shillong kalong. Bangi expect pada kumno ru banakaling chong kasina di department kan ayai da kacing tok. Ba naman ngila krian syai ba kanai ka property kam di tang chong urang ba Shillong kam di tang chong ka executive committee chong ka Shillong. Tahendrai ka di chong ka dorbar baro kawi ba pin Plie ya kanai ka blok ka Thymmai ka Ophis ka Thymmai upai ba un hop syemi ka cing kelai na yong. Nama ni ya semua ya kacing ut cung kinong Shillong ba kacing sau kadon kacing aper ke palat. Mentoira la da yo kam mengkena hablok la da kacing sau kalong kumalong hakiri kin nyong sliam paradiap kalong lai hacar nro hacar prahacar kum ta ter. Barakoi don la kacong ni barakoi don la kacong kalong ni kalong siam. Kumnong awila ban em nro hacar kumnong awila ban em lai hacar. Ni ka Shillong yang kumna lada bam dok syong lamot syaniang ro liban bam dok syong lang. Deniam. Amdira tang da bam dok syong syaniang syamot tang duktung em. Bam lang. Badi halar chok kata kanong rem bangi ong. Bapen back ya kanai ka disparities. Kabangi sultu bakakam kalong kabaya tenrai kania aya ban ai tang ka commitment. Lada pilong serius ya kacing dawa kacungi. Tenrai kamdan kum kataru. Tenrai kacaka kabangingi expect ya kum kata kapoi penban da ka program. Ba menta ka sengai labu ban Plie ya kanai ka Ophis ka Thymmai chong ka Mawpat C&Rd block. Tengah ngasuo ya kabanong ko habret nakaling ka chungi kom ki Paidbah. Pikwa ni am ban long kum hakatu ka khat pra tarek. Ubni ban nyo aracar khat nyo kabangi Khang Shillong da ka cing kemian lawan bu maunung rem ban Plie ya kanai ka Mawpat C&Rd block da umukul sangma ha ka inisiatif ke chong MLA chungi pikwa ni am ban long kum ta. Dala da kwa ban long kum ta ngasuo ya kabanong. Ngasuo ya kabanong. Map yang mentah ke sungai. Lino shua. Bu dah kawin ke sungai. Bangin ai ya ke cooperation. Tolong dia bukan nak sikit long. Lah slow ya kecik hong tu berapa slow mereka badai lut baru ni pedang ya kita. Dari mentang itu hang ni buat pi dot sinadi minister hang ni. Dah ma pi sangut rungut nak Shillong berpenyakam. Tu nyekret mentang nya penbait kita ya iu penbait. Ha? Shani mentah you cingya penbait mentah tu mo pi. Oh mo pi penbait mentah dah you. Ni dia penbait mentah you Shillong mentah. Sebab hiwat kita Plie tapi hiwat dari Plie. Ya you kata. Nya penbait kita tu cingya saya kata. Hiwat dan dia benda duduk bersediu. Hiwat dan dia bertembah. Dia bersediu. Halo. Ki Paidbah. Baik ngangong. Kadon baik hey. Ha? Kabaktang bat kabating. Bisa ki Paidbah nong Shillong. Pikwa niam bahaba kini ki he ki chongi. Kin Plie ya kanai ka Ophis ka Thymmai. Kin Plie ya kanai ka Ophis ka Thymmai. Anda ba kanai ka chingmong chong ka donut ka chongi.
la dia ban sop Spain. Jangan te kabamot ba ngada kentu yai MLA chongi ba buno ada kami ke sungai nyenyo ya kebani keren banakali ka chongi ka Shillong banakali ka chongi ka Shillong da kamen sip ka ba sngouting da kamen sip ka ba sngouting bangin wan lang hang nai habo blok bangin saki ya ka ching Plie ya kanai ka blok ka ba Thymmai ya kanai ka Ophis ka ba Thymmai diniam Namar haba ngi ay kanai ka Chaka ngem Simla kami Lynti da kanai ka Lynti diang ngi kwa ba ki officials ki nong tre chong ka Mawpat C&Rd block haba kira nang seo na po shaw ban tre hang nay hapo ka block ka office ka balong permanent na kabanta ka chongki ka bangi laay kan long bay ta kamen sip chong ka chinpo Samla ke diniam ban mintang asmo ban kentu ban kerpat ba ailat i lada pimla na kalin chong ka block chong ka sin hati ngim kwa re ka sia ngi kwa ya kamen sip ka mastula diam te soba ban purom ya kata kasur ke chong Paidbah ba kanai ka block kamli hira senora kandi ka chong pisia dan rekan mau bat perkat ya ka sentimen ka chong Paidbah ni kwa nadu ka sengai ka Bangilaya rai hapo ka dorbar ba nadu ka sengai ka balawan Plie da Dr. Mukul Sangma hang se apo yang Shillong ba kanai ka ching ai tai ba ka ching wan Plie kanai ka Ophis ka Thymmai ru kan long hakata galantei diang na kam ta kani Chaka sa sisin u Paidbah nu Shillong ni kloi ban mit slei ban song darbar yang rawret bani penbaik kini ka kam penbaik na kawai slei Biang, penbaik na sini. Ma, penbaik na sini. Tagi inrong support de. Na kam ta kani Chaka sa sisin u Paidbah nu Shillong ni kloi ban mit slei ban song darbar yang rawret bani penbaik kini ka kam penbaik na kawai slei Biang, penbaik na sini. Ma, penbaik na sini. Tagi inrong support de. Mentah kejan mi in rai nak liang Shillong ila kantai. Kantai kai ka kecil apun ti jong pipa. Kena makan poi pas babha kare kam man yo kan Plie kare ka. Mawpat ni. Tena kalian ga jongi hagaba hagajing shisha na kalian ga jongi ngiru ngilakwahi man pen kenria nang thina bo baki tre. Namar menta lah nyau menta running personnel. Tikati ka office ka ba apen trikam menta kani ka Mawpat C&Rd block kadairu ka property jong ka Shillong. Kabangi khot yaka kum ka YCC. Kaba kun Samla kila ban le iki activities bo pe kila ban ai kum ya kenja training kila ban organize kan odu ka peta. Tenrei mentala prasnem ni kami o ban penan kami ka tiga facilities. Kabangi ni dot. Te nakaliang ka jong iru kinoyalam jong ka Shillong ila sha pressure hi ki se Samla babalei bong balai ban nakaliang jong ka block ka dili hadu kan ne bom kam shift no shane. Ban nakaliang ka jong iru ila kwa hi ban shift no ya ta. Tangba ini ikam iba kendia ngam tharai bakan long ka serious issue dan serious matter bakan long ka jing e na ga benta ki ba shong apo sekretariat ban shimi ga ni garai it is a very simple issues, it is a very simple matters ba kabala don lupa in written kadai stang bakin implement dan ban streamline ya kaneka disbursement te nakaliang ga jongi la nakaliang jong ka Sorkar ni ka kloy ya ka ban ai to commitment ya kata tekan nakaliang ga jongi ni dah bakulu di sini. Kumbangi Khang Shillong mentah, kumbangi yang Ophis, balada nakalian jong Sorkar kalau pendiang yang kata kamu ni Khang Shillong sasisin, klaim di ini wan negara jingkemen hang ni namar ba, ayo ban shift ya kan ni Mawpat C&Rd Ophis ya kan ni Ophis kamu Thymmai, ban nakalian gajong ikut Samla ni layo yang ban penan kamno ya ketika facilities kumbangi dot nak Khubor Samla. Ya, tenrai kumbangi yang ba Khang perkat kerbang galong bitang nak bentaga grade 4. Tang nak bentaga grade 4. Tenrai ku balang hei hadu mentahi. Kiba bona win away. Kiba tereh ni. Umdai tang na Mawpat. Ba kajing dawa kajong ikam de hiru bang ba ya ke borok kategori kadai bandai bintang syakilo Mawpat. Naman ihawan perkar ru ki paradok ki prasnan ki bayawat kamu baca. Tenrai jaj. Baka dorbar Shillong Mawpat kala ai kluj mensi mi gani jaka kum balai ikat. Balada nganga pensyong dor ha ketu Khubor. Kani ka jaka ka bangi ai lai hajar lai ikar. Udang pensyong dor ha ketu Khubor kadang datang kumbasan sepak tingkat. She's perfect.
Tela da sam spa tengka shi skurfi. Aka jing keng ke ba antat malu mala kat kung ke jing siu ke ba kini ginong treki yo. Hadu menshim slam. Kaban recover ya kata akan poi hadu kumba shi spa nyo pusan slam. Namala da sim kulum ya ke jing keng ke ba kini ginong treki yo kapoi tang kumba lai kuwe hajar shi penai na ke benta jong kini kisan yo. Tat hadu baki da revise menshim slam. Barhadian mentau andala revise. Katutul disbursement ke baki ki ai kalau kumba sangpula hajar. Bala da kenya ka dor jong ka jaka mentau. Tenre kata kalau bangan shuai tai ka nuksa. Bangi kum kino song imdawa ya kata bukan long yar kat kata. Tenre bakal long atbar. Haka bede baka jing siu ya kini kino tre. Bangi ngim kran hiru tang na gebenta jong kini ki bahap. Haka kota jong ka shno. Tenre ki don tiwi ki betray on contractual basis. Keba kibat hati pos ki bapeo ya. Keba haka jaka keba kini yo kat kum kata contractual standard rate. Yo let's say kum datang kum bakat saw le kat sana. Tenre kini kita ki ba na kalian jong ka tahap ya kaman sim lagi. Cika Shillong ni gumuk. Oh ya nomor mana nak kalian jong minister 8 pau kum tu nak kalian jong ku MLA ba kum jong aga jong pol manong minister kabinet minister. Tehen ringin ya keren kan usia. Nomor ngi la ai te gajing tho. Te gajing tho ru kala dei RC la ne license ni la ai gajing tho. Batat hadir mesti so dia ke bang nilai so bagi 8 scam ba menta kasi bagi they will go ahead nak benta kan inauguration. Dan ni sapen buat saya kat opposition. Ni sapen buat dia kata ke jik persyak ke jungi ya ka ni kasi ke pakai Plie ketika Mawpat C&Rd new building office. Te kata tekan song sah ki. Nama kajing ya keren kalau baik. Kasak tang kajing ya keren. Te hendai ke ik ba ngi dangkam kalau ba. Kin reply yang ni dah kajing tho. Namar ba hadin ya ka bangila yo dah kajing tho. Ni ha bandum yang yo dorbar bangin hak kuliah kamat jong Paidbah. Kumbangi kuliah ya ka proposal hawar jar kan riu. Kumbangi kuliah ya ka agreement hawar jar kan nyu. Bat mentaru aswa ya ka bakin Plie ya ka ni ka office ka Thymmai. Baladang ngilayo ya kata kajing tho na ka Sorkar. Ngin puli kata haga dorbar bat nganget lada kabiang te nakalian kajungi kung kasilong min ai bet 100 out of 100% ya ka position part of the government. Hey paralok snap ay tu khana syafang kecikim jonga nadu Khubor badangka hadukat kini kisi ki bamenta andang dunia ka eka bablei uai ngan ri kendong kan longka bajanai kat bangadang ring mensiam hasla pertei ngan yai pedang hok